Lijepi pozdrav svima, moje ime je Anita Falanić i evo nas u još jednoj edukaciji. Danas na temu dvije stvari koje trebate raditi ako želite izgraditi uspješan posao online, znači putem društvenih mreža, bilo da se bavite mrežnim marketingom, dakle, ali ovo funkcionira i za bilo koji drugi biznis ako se bavite njime. Pogledajte ovaj video do kraja, no što najvažnije primijenite jer ovo ljudi zaista funkcionira. Napišite mi u komentarima čujete li me i vidite li me ok, napišite mi odakle dolazite, nadam se da ću mi prikazati vaše komentare Facebook danas, ali evo uzet ću ja mobitel za svaki slučaj, još uvijek ne vidim ništa pa sad ne znam li ste pisali ili se ne vidi, samo da ja uzmem mobitel pa ću barem tamo vidjeti vaše komentare i moći odgovoriti dok se budete javljali. Uživo napišite mi odakle dolazite, ako ste novi, napišite u komentarima novi, vas bih rado posebno pozdravila i vas, stare smijete napisati stari. Ok, evo ja se otvorit ću se tu istišati, pa da ja vidim šta mi pišete. Volimo Facebook, ne pišu komentari na stranici. Tako da Gordi, hvala ti puno, upravo sam vidjela da si mi odgovorila. Aha, evo stavit ću se tu ispred da ja mogu vidjeti vaše komentare. Neće nas tehnika zeznuti. Pozdrav Adriana, pozdrav Zvezdana. Slobodno ljudi podijelite ovaj live, ovo su zaista važne informacije i ovo je krucijalno ako hoćete rezultate radeći na društvenim mrežama. Znači, ovo su dvije stvari koje ne postoji iznimka. Znači, ovo je nešto što jednostavno trebate raditi. Točka. Pozdrav Mirjana, pozdrav na Novom Sadu. Slobodno, kao što rekao, podijelite ovaj live, tagirajte svoje suradnike i idemo vidjeti koji su to dvije stvari koje trebate raditi. Prva stvar koju trebate raditi ako želite uspješan online posao je da većina ljudi u stvari šta rade? Prije nek što krenemo ovu prvu i drugu stvar, ajmo nekako generalno šta ono što se dešava, šta ljudi rade na društvenim mrežama. Koriste ih kao prečicu do rezultata, pa kao ono šta rade? Spamaju, šalju poruku u inbox, bez da su ikome pitali išta, niti znaju ili ih interesira. Druga stvar je reklamiraju proizvode, reklamiraju to što imaju, znači, kompaniju, proizvode, s tim stalno skaču po glavi ljudima i to ne funkcionira. E sad, puno ljudi ima neke rezultate i onda misle da to funkcionira, a u stvari ne znaju kako može funkcionirati još bolje da rade drugačije. Dakle, neke druge stvari još bolje rezultate donose, ali ne možete znati ako ih ne primijenite. Dakle, upravo ove dvije stvari koje obje ako primijenite će vam se apsolutno promijeniti kompletno poslovanje na bolje. Prva stvar je, trebate se fokusirati na svoju ciljnu skupinu i davati njima vrijednost. Trebate ih educirati, trebate rješavati njihove probleme. To ne znači, pa ja rješavam, ja sam stavila sliku proizvoda koji rješava njihove probleme. Ne. Educirajte ih, dijelite znanje svoje s njima. Ali ja nemam Facebook stranicu, ne treba vam, imate profil, to vam je dovoljno. Imate neopisivo puno znanja, imate iskustva, samo vas, evo što slušate mene, već imate jako puno znanja i stvari koje ste promijenili u poslovanju, zašto to ne podijelite s drugima? Imate sigurno situacije da, ne znam, vam je ciljna skupina mame koje, ne znam, imaju malu djecu, ne znaju kako da dođu do više vremena i tako dalje. Zašto ih ne naučite da postoje opcije kako da dođu do više vremena? Nikada ne spominjete kompaniju, nikada ne spominjete proizvod, ali pričate općenito. Zbog čega je to važno? Zato što na taj način privlačite ljude sebi. Jer dokle god vi se ubijate tražeći ljude, a ne koristite opciju da ih privučete sebi, da isfiltrirate one koje interesira to što vi nudite, propuštate jedan veliki dio kolača na tržištu.
Jer definitivno je puno lakše kada se vama javi osoba i kaže gle šta radiš, ti to meni muka na mom poslu, fakat tražim neku opciju da radim od kuće, s čim se ti to baviš? Jel biste voljeli dobiti takvu poruku u inbox? Jel biste voljeli dobiti nekoliko takvih poruka u inbox tjedno? Ako biste, pa onda ljudi moraju čuti za vas. Onda ljudi moraju znati za vas. Kako će znati? Educirajte ih. Rješavajte njihove probleme. Ali ja ne znam ništa. Ma nema šanse da ne znate ništa. Sigurno ste imali situacije koje su vam izazovne. Sigurno ima neki razlog zašto se vi bavite ovime. Znaju li to vaši prijatelji na Facebooku zašto ste se vi krenuli baviti ovim poslom? Znaju li vaši pratitelji da postoji neka dobra opcija koju oni, ne koriste? Ne znači da im trebate govoriti uključi se, dođi kod mene. Ne. Nego pričajte općenito, pričajte na način da rješavate njihov problem. Neka vam fokus budu oni. Znači neka vam cilj bude da pomognete njima. Što budete veću vrijednost davali, to će veći broj ljudi vas krenuti pratiti, veći broj ljudi će šerati vaše videe, vaše tekstove, vašu edukaciju i znate šta? Doći će oni koji interesira upravo to što nudite. Oni će doći na vaš profil. Zato to treba biti napravljeno javno, zato to trebate raditi kontinuirano. Ništa se u ovom poslu neće dogoditi za mjesec, dva. Ovaj posao je dugoročan. Dešava se za godinu, 2, 3. Tada se rade veliki rezultati. A upravo to da brendirate sebe, jer ljudi, koja je razlika ako brendirate kompaniju i stalno pričate o kompaniji, pa kompanija je ista. Zašto bi neko radio s vama kad može raditi sa, Juliškom koja je u istoj toj kompaniji? Pa ista je kompanija, ista je prilika. A sad ćete reći, joj pa nije. Pa zašto nije? Znaju li oni da nije? Znaju li oni zašto bi trebali sa vama raditi? Zašto bi radili sa vama, a ne sa Juliškom? Radit će sa bilo kim, jer svi misle da je ista to kompanija. Ako ne brendirate sebe, ako ne pokazujete drugima da vi znate o čemu pričate i da ste vrijedni toga da upravo sa vama surađuju, naravno, otići će nekamo dalje, jer sve je to isto. A mi, koji se bavimo ovom poslom, znamo da nije isto. Znamo da je nebo i zemlja u kojem si timu i ko ti je mentor. To je ono što radi razliku. Jer ako nemaš dobrog mentora, ako te niko ne vodi u poslu, možeš biti u najboljoj kompaniji na svijetu, ali neš daleko stići. Jer je jako teško napraviti rezultate ako ne znamo što trebamo raditi. Dakle, većina ljudi u mrežnom marketingu propušta priliku reklamirati sebe. Reklamirati sebe. I tu ne mislim svoje selfije, stavljati izgled reklamirati sebe kako sam lijepa i super i nemam pojma šta. Ne, nego svoje znanje, edukaciju, to što radite. Pohvalite na svom profilu uspjeh drugog suradnika. Dakle, jednostavno, reklamirajte sebe kao lidera, da ste osoba koja je vrijedna da ih se slijedi. Podijelite sa drugima ono što znate. Postoji hrpa ljudi koji čeka od vas naučiti to što vi znate. Sad što neki od vas reći, pa da, ali ja ne znam to, lako je tebe, ti imaš, znanje koje imaš. Da, ali ljudi, evo, ja pričam, radim videe već 3 godine, možda i više. Nisam nija krenula s tim što sada vam pričam. I moji videi su na početku drugačiji, moje znanje je drugačije. Ali ono što je najbolja stvar, svako privlači sebi onaj profil osoba koji njima odgovara. Znači, ja ću privući jedan profil osobe, Juliška će privući drugi profil osobe, Ana će privući treći, Marko će privući četvrti, jer svako privlači one osobe koje rezoniraju s tom osobom. To je ono što je najljepše. Jer najveća vrijednost u svakoj kompaniji su ljudi, mi koji smo različiti i koji neko klikne s nekim. I zato je važno da reklamirate sebe, da reklamirate znanje koje imate, da dijelite s drugima, da pomažete drugima, da dijelite vrijednost s njima, jer koliko vrijednost date na van, toliko ćete dobiti natrag. Ako niste zadovoljni sa rezultatima koje imate, zapitajte se koliko vrijednost ste dali ljudima oko sebe. Koliko ste im poboljšali živote. To je direktno povezano, vrlo direktno povezano. Upravo ono čega se bojite je ono što će vas dovesti tamo gdje želite stići. Što mislite da su videa rezonirala sa mnom? Što mislite da sam se ja rodila sa videom u ruci? Kao, baš sam jedan dan pomislila, baš bi ja mogla raditi video. Mislim, ko rezonira s videima? Niko!
Niko. I one na dnevniku su se morali navići na kameru. Samo je pitanje, je li nam vrijedilo truda? Meni je. Jer sam znala da će me to odvesti tamo gdje želim stići. Jer sam znala da je to najbolji način da podijelim svoje znanje, da dam vrijednost ljudima, da im promijenim živote. Ne mogu im promijeniti živote ako šutim o tome što znam. Biste li vi voljeli, koji me pratite i koji učite od mene, da ja ne radim svoje live videe i da se vi snalazite sami ili da, ne znam, pogledate na engleskom ili imate mene koja vam svoje iskustva prenosim upravo na hrvatskom i koja upravo te stvari koje ja prolazim i koje znam da funkcioniraju prenosim vama. Jel vam to koristi? Ako vam koristi, zašto mislite da ne bi koristilo ljudima koji su oko vas? Ne zamjerite? Sebično je. Važniji nam je naš ego nego to koliko ćemo ljudima pomoći. Kao ja ne volim se vidjeti na kameri, a ja se volim. Mislim, ja sam oduševljena kad se vidim, padnem u nesvijest i u ekstazi sam jer se volim vidjeti na kameri. Možeš misliti, ne gledam svoje videe poslije, odradim live, gasim, idem dalje. I nakon svih tih godina, još uvijek se nisam saživjela sa tim, čudno sama sebi izgledam. A hoću reći, morate znati zašto radite, koji vam je krajnji cilj. Onda su te stvari koje su nam izazove vrijedni toga. Kaže Zvezda, ja pišem svoje iskustva. Naravno, svi mi pišemo pada mi mobitel. Naravno, svi mi pišemo svoje iskustva, ali hoću reći, te stvari koje ne rezoniraju s nama, koje nam je strah, od kojih zaziramo, upravo to su stvari koje trebamo raditi, koje će nas dovesti tamo gdje želimo stići. Jer najbolji i najbrži način da dođete do ljudi, da oni dođu do vas, je video. E pa sad, imamo ili opciju izaći iz zone komfora i krenuti raditi video i iznenaditi se koliko ćemo podrške dobiti. Ljudi će reći, wow, sjajna si, jer znam da sve naše suradnike koji su to krenuli raditi su se iznenadili koliko podrške su dobili. A svi su očekivali da će biti razopeti, kao joj, kako zamuckuješ ili što god. A u stvari, svi su dobili podršku, su se rekli, joj, super si, sjajno, baš su dobre informacije, hvala ti što si to, ne znam, podijelio sa nama. Tako da, definitivno, razmislite o tome, naravno, nemojte ništa raditi na ovome svijetu, ovo je moja preporuka jer znam da to donosi rezultate. I u tom svjetlu vam to preporučam da počnete raditi. Dijelite vrijednost sa ljudima, educirajte ljude, prenosite svoje znanje, prenosite svoje iskustvo i doći će vam oni koji rezoniraju upravo s vama. Je vam ovo koristilo? Napišite mi u komentarima jedan ako vam je koristilo ovo što sam podijelila sa vama i ako vam se možda dogodio nekakav klik da biste možda mogli i trebali krenuti upravo u tom smjeru. Jer ako želite suradnike da se vama javljaju, ako želite vječno vi tražiti ljude i to vam je savršeno ok, super, ok, ali je to dosta bolan proces. Puno je lakše kad s vremenom oni se počnu vama javljati sami. I dobivate ljude koji znaju šta hoće, već vas prate neko vrijeme, znaju što to je, znaju što to nije i spremni su. Ne morate ih, što bi se reklo, uvjeravati. Znači su ljudi koji su sazreli prateći vas i koji su spremni. I dolaze vam i spremni su se uključiti. Da bi vam to pasalo. Tako da, napišite mi to u komentarima. Druga stvar koju trebate znati, a koja je ključna da biste napravili uspjeh u radu online, je jedan detaljčić. Puno ljudi u radu online greši u jednoj stvari. Kao što sam spomenula na početku, puno ljudi koristi društvene mreže kao prečicu, da brže stignu tamo gdje su se zacrtali. Mrežni marketing je dugoročan posao. Godina, 2, 3. Radili ga offline, ili ga radili online, nebitno je, godina, 2, 3. I tu ljudi griješe jer smatraju samo zato što su na društvenim mrežama da sada mogu brzinski preskočiti neke dijelove kao tap, ja pošaljem poruke ljudima, one, to je, da, stoji. Ali nemojte zaboraviti jedan detalj, a to je izgradnja odnosa. Budite uvijek prvo čovjek, onda marketar. Šta mislim pod tim? Puno ljudi nudi poslovnu priliku, a da ne zna jel to je osobito treba. Ne zna da li traži uopće tako nešto. Nudim svoje proizvode. Da ne pričam o spamanju. Dakle, to je ogromna količina koja samo se baci nekome na glavu. I onda se čude što ljudi neće.
Izgradnja odnosa. Šta to znači? To znači investirajte u iskreni razgovor. U to da ste autentični. Da vam je iskreno stalo do te osobe. Da ih pitate šta ih muči. Da ih upoznate. Da imate priliku da oni vas upoznaju. Da vide da vi niste tu da biste ovo radili mjesec dana, nego da vi ovo radite godinu, dvije i da nećete odustati, bili oni s vama ili ne. Izgradnja odnosa traje. I to je dugoročno. A većina ljudi kao, ja bi sad rezultate. Ako ne budete investirali u izgradnju odnosa, teško ćete napraviti ogromne rezultate dugoročno. Jer u ovom poslu, posao dolazi iz izgradnje odnosa. Ja imam hrpu ljudi koji su mi davno, prije 5 godina rekli kao i ovaj mrežni marketing budalaštine, ove one. Ali ih isto tako imam hrpu koji su mi se pridružili kasnije jer su me pratili, jer ja nisam skakala po glavi, nego sam im iskreno pokazivala interes za njih, bila prijateljica s njima, pokazivala interes za njihov život, popila bih neobaveznu kavu i nisam im skakala po glavi oš ti radit. Ne, nikada. Ali sam izgrađivala odnos. I znala sam da oni bili dobri za ovaj posao, ali oni to ne mogu znati. Nije mi tajming tada i to treba respektirati. Izgrađivati odnos, biti iskren, biti autentičan, pokazati interes za njih, postavljati pitanja. Nabavite se knjigu Pitanja su odgovori, da ona pisa ako niste pročitali. Sva mudrost vam leži tamo. Većina marketara previše priča sa premalo ljudi. A u stvari trebate malo pričati sa puno ljudi. Trebate se naučiti postavljati pitanja. I kada osoba kaže da nije zadovoljna na poslu, ne bacite im samo poslo. Ja imam najbolji poslovnu priliku na svijetu. Ne. Dajte ih pitajte. Jesi kada razmišljala da se baviš nečim drugim? U stilu, razmišljala sam svoju firmu pokrenuti, pa što te spriječilo? Pa dajte upoznajte osobu. Vidite možete li im pomoći, ali možda im ne možete pomoći. A možda možete. Ali to ne možete znati ako ih ne pitate. Ako ne pričate s njima. Ako niste pokazali iskreni interes za njih. I to nećete raditi sa svakom osobom. Znači, ja sa stotinama ljudi komuniciram u tjednu. Zaista stotine. Ali postoje neki ljudi na mojoj listi s kojima kontinuirano gradim odnos. I to radim bez obzira htjeli se oni baviti mrežnim marketingom ikada u životu ili ne. Zašto to radim? Zato što su mi oni super kao osobe. I to ljudi moraju osjetiti kod vas. Da vam nije u pozadini bod, nego da vam je u pozadini to da ste čovjek. Da vam je iskreno stalo do njih. Jer ako vam je samo bod u pozadini, nećete daleko stići. Treba vam biti važno što je to što oni žele. Jer ako oni ne žele ovo raditi, onda je vaše da to respektirate, budete tu, možda im klikne jednom, možda nikada. Ali nije vaše da ih uvjeravate. Jer onda mislimo na sebe, ne na njih. Tako da, izgradnja odnosa je nešto što traje. I većina ljudi bježe od toga jer bi rezultate sad. Ali ako sada ne krenete sa izgradnjom odnosa, nećete imati rezultata ni za godinu dana, ni za 6 mjeseci, ni za 3 godine. Pa recite mi, vrijedi li sada u ovom trenutku krenuti investirati u izgradnju odnosa sa određenim ljudima? Biti čovjek. Većina ljudi zazire od posla, ne žele ga raditi zato što im svi skaču po glavi i smaraju ih. Šta mislite, imate li šanse da se neko pridruži s vama? Ako godinu dana ste s njima u komunikaciji, ponudili ste im, nisu htjeli, ok, sve 5 i budete čovjek nakon toga. I ne skačete im po glavi. Šta mislite, hoće li raditi s vama? Pa postoje velike šanse, ako im se dogodi klik, bude timing, da žele promijeniti posao ili već što god. Zašto? Jer su vidjeli da ih niste smarali. Jer su vidjeli da niste dosađivali. To je ono čega se ljudi boje. Budite čovjek prvo, a onda sve ostalo. Svi smo mi prvo ljudi, a onda tek marketari. Ako ste upoznali nekog na Facebooku, pa nemojte mu odmah nuditi poslovnu priliku. Nemojte mu skočiti za vrat. Dajte ih upoznajte. Dajte im priliku da vas prate neko vrijeme. Dajte im priliku da vide ko ste vi, wow, šta ti to radiš, sjajne savjete dijeliš na svom profilu. S čim se ti to baviš? Kako stilaš raditi od kuće? I ja bi nešto htjela od kuće, a ne znam što kako. Dajte im priliku, ali da bi vam se i oni mogli obratiti i kliknuti na vas.
morate raditi onu točku broj 1. Moraju vas vidjeti. Moraju vidjeti da znate. Moraju vidjeti da se kužite i moraju prepoznati osobu u vama koju žele slijediti. A to ne mogu prepoznati ako im vi ne budete podijelili sa svoje znanje i svoje iskustvo sa njima. Napišite mi broj 2 u komentarima ako vam je ovaj drugi dio koristio. Podijelite ovaj live, šerajte, tagirajte suradnike. Ovo su presudne 2 točke ako želite rezultat u radu online. Jer to je ono što je meni sve promijenilo u mom poslovanju. Dokle god tog nije bilo, dokle god sam trčala, jurcala, imala fokus samo na rezultat, a ljudi su mi bili brojevi, nema brojeva onda nema bodova. Ali ako ste prvo čovjek i fokus vam je na drugog čovjeka, da zaista istinski njemu pomognete, onda bude i brojeva, u smislu bodova. Tako da ljudi, primijenite ovo što sam vam rekla, zašto? Moj cilj je prvo vaš uspjeh. Sjajan ostatak dana vam želim i do neke sljedeće prilike. Pozdrav! Ćao!